Manipur Top Channel की माइकई की मरुइब पाउसिंग मैम थमजरी अहानबदा CM Biren सिंदोनब BJP की माइतई MLA तरागमपन PM अयब सिरोल पिछलमले स्पीकर सत्यब्रता मिनिस्टर खेमचांद मिनिस्टर बिशोरजित की मिंग यावरमले स्टेट असिदा हौजिक थोकलिबा कांगलुप की इरांग सिगी मरक्ता हौखिबा लेबाको नुमित्ता BJP की माइतई MLA तरागमपन मिनिस्टर Biren मफम लौथुनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा अयब सिरोल पीदन वखलमले प्राइम मिनिस्टर Chief Minister Biren mafam laukthoknaba ai bisirol pisinkhibasing adugi manungda Assembly Speaker T.A. Satyabrata Minister Bishorjit amasung Minister Khemchand Ming yauri Chief Minister Biren mafam laukthoknaba Speaker T.A. Satyabrata Minister T.S. Bishorjit amasung Minister Y Khemchand ahumna sahi tawraga PM na pisinkhibasirol adugi press na phangle adubu makhoi ahumgi sahi edu asienbra siengdabra haibadu press na confirm tawba ngamdri Karigumba masina asumbu oiba tarabadi Chief Minister Biren phamkollaga leiroi haina maikei kyadagi hainakli National Media ama oidiba as takna report tawbagi matungina Prime Minister ayiba sirol pisinkiba adu haukiba lepapoko numitta state asida hauzik thoklibi irang asiga mari leinana Ministry of Home Affairs na sinduna New Delhi da mitai koki amasum naga MLA sing punna ahanba oina unaduna wari sanakiba numit adumaktadni Sethi aduda makhatana hairibana Manipur gi miyamna karigidamakta BJP government asina Manipur santi thamba ngamdribano athupa matamda waroshin propa ngamdrabadi BJP gi MLA sing resign tawragani Chief Minister Biren mafam sindolak state asida hauzik tholiba pochai tangba laidibi irang amasum extortion singbagi thawong kya sa thariba sima pung phara thingba ngamlagani haibegi warol singsu yaw hedi BJP gi MLA sing aduna Chief Minister Biren gi mafam Sindoknaba ayiba sirol pisin ki haiba asina asumba oiba tarabadi CM Biren pham khaki lairoi haina maikei kyadigi hainarakli amaromda yamna thajane oiriba paw mana Prime Minister Modi ga CM Biren ga athengwada unaraba yai hairi CM Biren hauzi Chandigarh pangthokpa NDA gi oiba Minister Council gi mifamna saruk yakhre hairiba thauramadu hek loibaga CM Biren PM Narendra Modi amadi Home Minister Amit Shah ga unaduna state asigi oiriba rajniti gi fibam na kupna wari sanarabi hai wari sanabadu da PM Modi na CM Biren na kari herakadagi haibadu madi khangmangamdri hansu paw sida mukhatana phungdokli atopa maru oiba paw mana Bangladesh ko ana former PM Sheikh Hasina gi mathakta warrant of arrest issue tarakre India na Sheikh Hasina sinabi wafam di yadri laiba ani gi mari kairak payari laiba asida sangjapam lauduna laiba Bangladesh ki former Prime Minister Sheikh Hasina Bangladesh ko na warrant of arrest issue tokre adumapu India gi maikei digidi hauzu phawi oina Sheikh Hasina Bangladesh sinabi wafam laitri masina laiba ani gi lainari ba mari da sauna kairak payabi gi phibam da lairi Bangladesh ta thoki irang duga mari lainana Bangladesh Army na former Prime Minister Sheikh Hasina leba adu thadok tuna satkhina minute nifuga manga gi matam pi khibani madugi matung inna Sheikh Hasina khudak to Prime Minister phamdagi resign tawraga India ra selak tuna sangjapam lawkhibani former Prime Minister si ahan bigi oina India ra numit kharani sangjapam lawraba matungda London da satnaba tharang tawkibani adubo British government na ayaba piraktabadigi India da mahaki masan nupi ga loinana makhatana laithakibani Sheikh Hasina nomo gi khudong thibigi sang hingalakli ngasi Bangladesh ko na former Prime Minister Sheikh Hasina warrant of arrest issue tawbada natana mathang tha November 19 da court asida appear tawgadabani hairi Bangladesh ki interim leader Muhammad Yunus na India da sangjapam lauduna laidiba Sheikh Hasina si laiba adu da sinarakadabani haina India taknaduna lakibani Sheikh Hasina hauzi India government ki security ki makhara sangjapam lauraga lairibani Former Prime Minister si ki mathakta Bangladesh ko na saye sigi July amasum August thada laiba adu hingsa gi thawgok sing thoktuna miyoi lising ama gi mathakta si khibaduga kayam asu apan nang khibadu gi mathakta tuan criminal case kya file tokre Sheikh Hasina na laiba sida lakraba matung ma ki iroi loina ukhiba mafam asi New Delhi gi hidden airbase mayadani madugi matung na ma hauzik kadai da lairiba gi haibadu phongdoktuna lairibani India amasung Bangladesh laiba ani ki marakta haukiba sahi imnisingani ga tarago humdoi da extradition treaty ama sign tawnaki masugi matung inglisingani ga taraga tarukta amu hana treaty edu amend tawduna laiba ani gi marakta lotuna lairiba crime da senaba miyoi sing exchange tawba hani yanaki
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯍꯨꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯔꯤꯕ ꯖꯃꯠ ꯎꯜ ꯃꯨꯖꯥꯍꯤꯗꯤꯟꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯎꯜꯐꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯨꯞ ꯁꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯏꯪ 2015ꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯂꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯥꯔꯒ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯅꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯦꯈ ꯍꯁꯤꯅꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯈ ꯍꯁꯤꯅꯥꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ उखाइख्रब मतुंग इंडिया अमसु बांग्लादेश लेबा अनिगी मरक्ता अफब मरी थमनबा कन होनदुना लाखिबनी अदुबु इंडिया की मैकेदिगिदी जस्टिस की इंटरेस्टा अफब मैकेदा शेख हसीना सिन्ननबा हाइबसी यानिंद्री मरमदी शेख हसीना बांग्लादेश सिन्नखिबा हाइबसी अवाफमदा तागदोरिबनी मसिगी मथक्ता फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सी इंडिया का मतम सांगना मरुक मपांग ओइदुना लाखिबनी हाइनसु पाउसदा मखाताना फोंदोरकली अतोप रिपोर्ट अमना कोकी सिंह सेंटर की वा थावोइदरे अमुक हना काउथुक्तु नुमै कापसिलखरे था तरागतरे हेंजेलगलब मणिपुर थोकलिबा मितै अमदि कुकी फुरुप अनिगी मरक्ता थोकलिबा लानसी लोइसिनबगिदमक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न असोब थौदांग लौदुना था सिगी तरागा मंगादा दिल्ली द कुकी नागा अमदि मितै एमएलए सिंह अमा तोइना पुनसिनदुना वारी सनाबा लुसिनबदा ngai pung ni fugani pon gi matung da kuki kulai pai bising amu hana mitai khulsin nongmai amadi bom kapsin duna landa ba horakre thaudo asigi matana press na pong paw gi matung ne di ngarang numidang haibidin han numidang sarna pung tara mathurum tabada Imphal West District ki lamsang police station ki manung sanba kautukta harau thelom dagi kuki kulai pai bising na kum thartuna mitai khul damna nongmai amadi bom kapsin duna landa rakhibani कोकी खुलाई पाइबसिन नोंमै कापसिलखिबा अदु ngaihak lepluraba matung ahing nongai pung 12 minute kullom tabadigi amu hana nongai kapsin ba horakhi ahingi pung ani phawbo matat oina nongai kapsilakhiba aduda khulnga pasing amadi mafam adura leiriba security force nu su handuna nakalani gi marak nongai kapnakhi nakalani gi marak akan momong da handuna nongai kapnakhiba aduda aso apan gi pawdi laite haina su paws da makhatari makhasa tharakpo oina Kangla Pau editorial memda thamjage yellow mi singmi tami nungi isel puba mera hok sangba Kanglai pak Manipur yellow ngai digilewa sida khunda minaraglaba singmi tami masul manau ani gi nungsi lipun gi amata ngai raba kumai oiriwa mera hok songba thoramna masin manau ani gi marakta lainakhiba igi mari amadi nungsibagi isel adu hena session hanba oiresano Singburoi Tamburoi Masul Manau Ani gi marakta lairakhiba nungsiba isiel gi mari thadanaba kanaguma singi maraktagi singsep thajinba yawdagi nungsibagi isiel thadanaba honarakpadagi khaibung tahanana honabadagi mari lapthoknabagi mami tabu urakliba silebak thibani adubu mapa mama amatagi sada nauda oiriba singmita mi haw maitei ani gi marakta lairiba nungsibagi mari edu kaidonungda tatnaba ngamloi Kanglai pak Manipur gi apun masaktam na sing narakhiba khudima Singburoi Tamburoi Masul Manau anigi miyamna ngaktuna lairakibani aikhoi gi apunba lepunna iraiba ki aikhoi gi leiba furupu sakhotpagi maikeida kumang sokshin handuna mipal tangna hingba khunayam ohena na bo hona pamthui Manipur gi apunba gi lipun pangal amadi nungsibagi mari session hanbada mera hok songba inot piribani mera hok songbagi thoram singal linge nongbada ngalingai nongda larin pakhang ba haktagi 33 124 AD gi matamdagi horaga lamdamasigi khwaidigi sawba amadi akhanaba kumaisigi manungda ama oina pangthoktuna laktiba thoramni mera hok songbagi maruiba masakti furukki amadi yalomi singi oiba panthungphamgi panam thamani singmi tami masun manau samin thakminaba kumai pangthokminaduna thamoi goiba nungsinabagi mari session hanba haibasina panamni Singmi tami masul manau ani gi marakta ahalna singthakta duga manau atomana tamda lap lairakhiba maramna toina satoksin tawduna unabada khudungsa da boirakhi maram asidagi maidingu nongda layen pakhangbagi matamdagi hauduna Singburoi Tamburoi punna yamnasu ingdaba yamnasu sadaba mera thagi tarani pan singtam anigi maruiba kumai ama oina mera hok sombagi thoram pangthoki kumai yamna laina lawba madi khanba yadi masigi nungda
लोन थुपना मरुओइबि हिरमसिंग याउरिबदि अपुनबगी सक्तम सगतपा थाक मांगना हिंगमिनबा वयल थौदा फगतहनबा सतमिलोन फगतहनबा चटनबी नाट जोखतुना खुनाइगी इसेल कंखतहनबा अमसुम निंगतमना पानबसिनी सिंगबुरोई तंबुरोईगी नुंगी इसेल पुबा मेरा हौ सोंबगी थोरमसी तायांग तसोई तौ लौदुना इथक इरांगुमना सखिबा तारबदी नुंगी पन्नम असिदगी नाथैरखिबा याय अंगनबा मतमदा कुमेसी मेरागी तरानी पानबदा पांथोकनरमखिबदु इंग्लिश इंकुमजा लिसिंग अमगा सत्रेका मापनदगी इंग्लिश अमगा सत्रेका निफुगनि पान फाव पानखिबा निंगथौ पमहैबना मिटोकी लाइनिंगदा लाइमिंग लौखिबदगी सेमदोक सेमजिन तौदुना कुमेसिगी मतिक मयाइबु समनखि नुमित असिदा पांथोकिबा मेरा संदुबागी इरा थौनी अदु तोलगा नोंगौबिगी मुहुत्ता हेना मुबा क्वाक तानबरोमदा लाखि मेरा संदुबागा लोइनना पांथोकमिनरखिबा मेरा हौसोंबगी थौरमबु मेरागी तरागा मंगानी पानबा थाबानदोइना पांथोकनरखि मेरा हौसोंबगी नुमित्ता सिंगी इसिल इनाउ सिंगना मसा मसागी नाटकी फिजेट लाइटेंग सेतुना सरुक याय अनकपा मसुम अरापा मफम क्यादगी लाकपा सिंगमी तमी सिंगा समिन थकमिनबा तौइ मेरा संदुबागी मतुम तरकपदा मेरा हौसोंबा पांथोइ सिंगमी सिंगना मितै निंगथौदा अंगमंगम खुदोल पोटपि निंगथौगी मकेदगी खुदोल पोटपि दन नुंसी सानबगी मरि ससिलादि मसिदा हराउदुना सिंगमी सिंग हाइनजबा ता पाइरगा सोंग फंदुना जगोई साबदगी हौरगा हौ सोंगबा हाइनखिबनि कुमायसी सिंगमी तमी अमत ओइबगी पुतिनबगी मसिन मनाव ओइबगी मसुम नुंसी सानबगी खुदम उत्पनि निंगथौना पुनमकी हाइनजबा चिंजाक सिंग थौरांग तौदुना सिंगी सखुम मसुम तंगी सखुम अनि थोकना थोंग थाक्तुना सिंगमी तमी अनिमकपु हराव नुंगाइना समिन थकमिनहलि लोइनना सिंगमी तमी पुन वरी समिनै निंगथौना नोंगोइबिदा संदंग कक्तुना सिंगमी मियामबु पेलनबगिदमक्ता संदंग सारेल दु पिज पिथक तरोंखिबनि मेरा था सिदा संदंग तुरगा अनौबा सकलेन अमा पिजै हाइबदिगी मेरा संदुबा हाइब वरी सिलाखि सन हाइबसि संदंगी असंब वाइनि अदुगा दुबा हाइबना तुबगी लांथ्रैनि संदुबा हाइबसि सुमनगी संदंग अमबु हेक्ता हाटबगी नति मपंगल कलबा संदंग अदुबु मियाम तिन मफमदा थादोलगा मदुबु अकल अथौसिंगना फानबा होनबा अमसुम मदुबु फारगा हाटबगी चावरबु कुमै अमा तोरमि मेरा था हाइबसि अहोंग असाउ थानि यामना नुंगाइबा थानि था असुगी मनुंगदा मेरा सौरेल हौबगी इरात लाइथौ मेरा मेनतोंबा कुम अमगी योकपा सनौ तंबा खोइमोम नुंगोय लाइरेंबीबु इरात थौनीदुना लैमनिंगथौगी पुंसिनिबा उकाई कापा अमसुम मेरा हौसोंबा क्वाक तानबा रो सनमुंगना सिंगबा थौरम सिंग पंगथुइ मतम अमर तंपाक्ता लैरिबा मनाव मितै सिंगबु सिंगदा लैबा मयाम सिंगना साकौदुना सकनौ तांबगी थौरम पांथोकपगी सतनबि लेरमि मसि नुंगाइरबा थौरमनि ममी समख्रे हिंगत हनबा मथौ ताइ हैबा कांगलापावगी इडिटोरियल मेक सिंगना पली मखा सथरकपु ओइना पानमपाउसीदगी लखोसरगा साउग्रीदगी पोलिफेनोन यावबा हर्बल वाइन माइ पाकना पुथोकपा ngamle डॉक्टर सेंजम जिनस उलौद लैबी स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस दा बीएससी हॉर्टिकल्चर तमलिबी वर्मीसोन कथिंगना साउग्रीदगी पोलिफेनोल यावबा हर्बल वाइन माइ पाकना पुथोकपा ngamle haina इंस्टीट्यूट असिगी एसोसिएट डीन ओइरिबा कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजम जिनस न फोंदोरकली डॉक्टर संजम जिनस न पाउसी सिदा हाई कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की पुनोमराम विलेज तगी इंस्टीट्यूट असिदा बीएससी हॉर्टिकल्चर तमलिबी वर्मीसोन कथिंग न हाइरिबा हर्बल वाइन असि सेमखिबनि रिसर्च ट्रायल असि महाक डॉक्टर संजम जिनस न कोर्स कोऑर्डिनेटर ओइदुना मदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस की डायरेक्टर प्रोफेसर आर के इमोटोंबगी गाइडेंस ता एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम ELP की मखादा यामना कुपना नैनदुना सानखिबनि स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर की एसोसिएट डीन की लीड रिसर्चर अमा ओइना महाकना मखाताना लैबोरेटरी दा थाजिन्दुना बायोएक्टिव कंपाउंड सिंग स्टडी तौनब सेम साराखि वर्मीसोन कथिंग हाउजिक मागी BSc हॉर्टिकल्चर डिग्री लोइसिन्दुना ELP प्रोग्राम सबमिशन तौरब मतुंग मखाताना मणिपुर लैरिबा हॉर्टिकल्चर
क्रॉपसिंगी कानरब पोथोक क्या पोथोकलबा पानमदा सिंगी खुंजा सिंग ताकपी तंबीदुना सेटमिलोन फगनब होनबद नतना अनौब संगें क्या सथरीब माहिरोइनी लोइनना स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर दा MSc तमलिब माहिरोइ खरसु मणिपुर फंगबा टोमेटो बी क्रॉप सिनर अमदी लोकल मिलेट हवाईजार सिंग कयादी वाइन रिसर्च की थबक सथरी हाइरिबा वाइन मखल सिंग असि बायोएक्टिव कंपाउंड स्टडी तौबगी पनमदा स्टडी सथबनाखि माना मखातन हाई अतोप रिसर्च रिपोर्ट की मतुंगिना एक्सपेरिमेंटल अमसुम क्लिनिकल्स कार्डियोलॉजी जर्नल 2006 फंगिब रिसर्च साइंटिस्ट रमेश विदाबुलर की टीम अमगी मतुंगिना रेड वाइन हाइरिबसिंगसी पॉलीफेनोल हाइबदी रेस्पेराट्रोल्स एंथोसिनिन्स अमदी कैटेसिन्स असी मरांग कायन यावी हैना थिजिनबदा पल्ली रेस्पेराट्रोल हाइरिबा पोसा असी कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या ngathokpada yamna kanaba posak amane hainisu pawsda makhatana su report torakli makasa tharak poina top pawm athuba matamda ST ga mari leina report thana ba taksilakli mitaibu constitution gi schedule tribe ST list salana na ba mari leina report sing athuba matamda central government ta thabina ba Walmiti Council WMC Assam Unit amasum Hozai District Committee na Minister N Biren gi puning singsilakli Manipur da mitai sing ST list sanana ba khongjang sang sindringai mamangda Assam da khundari ba mitai sing na makoi bu ST list salan bina ba demand tawduna lakli Miyoi crore 3.3 leba Assam da khundari ba masing yamdra ba mitai sing Indian Constitution ki ngaklo phangdrabadi khungul mutkhibu yabagi phibam lakona Assam da khundari ba mitai sing bu ST list salana na ba Assam government na taksinduna lakhibina ne su pawks na makatari अदुब असम गवर्नमेंट की मैकेडी की यामना मयेक सेंगना थमलिबो वफमदी असम द लरिबा मितै सिंगु एसटी स्टेटस की रिकमेंड तौबा हाइबसी मणिपुर द लरिबा मितै सिंगु एसटी लिस्ट सल्लबा मतम अदुदा तौगदबनि हाइबसिनि मरम असिना असम द खुंदारिबा मिसिंग यामद्रबा मितै फुरुप असिबु कन्ननबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बेरेना अथुबा मतमदा मितै बि एसटी लिस्ट सल्लननबा मरि लेनबा रिपोर्ट अनि सेंट्रल गवर्नमेंट थाबिदुना कुमजा इंग्लिश सिंगनी कुंग तरुक की डिलिमिटेशन की ममांग न मितै बु एसटी लिस्ट सल्लहुना बु होना बियु हानु चीफ मिनिस्टर की पुनिंग सिंगसिलकली दुगा हौजि कोइनदि म्याम पाउस मतांग सलुसिन जरगे मसु म्याम पुनन उपडेट ngamiनसि